abana batoto abana ba George n'abana batoto nakikiagere nyaboka amenyire gando kibono ngoja gutoichoreria ara abana aga nike kesho nike kesho hatari wataipenda. Kuna wakishingo mechimukunya kuliganga ichiko baira. Shuali azilipi. Sasa ni nini mnapata kutoka huko? Nafikiria kwanza nijitambulishe. Mimi naitwa Mukaya aka Uncle Stars. Mimi ni msanii. Abana saino. Changa cha kuboda. Mukaya mitomo chandete. Mabeketa majoko. Ayega ngori go gonya gotera abana ba George abana ba Toto abana abo banyene no bwatnyo na abana. Ndizi TV Ubwansu bw'Omugusii Omurobiri okubwatya nigo bekirwe igoro y'imyaka 13 na igo abarinse y'imyaka eyo nigo barinse y'amorokeryo y'abayibuli Egosori yo kwegera Nyabeta nigekoretwa sebule na Ndizi TV kubwatana mu mugani ukambele park. Honestly uko kwa kanga kwa sari nitana kama kwa ken sari nita ko barega tebanga kina makora ikono matenga kwa gereta kabutwe gasi mama jenga kwa mwakerete sinyo ko matenga go rware tore ari maututi ka kuruge gasi ngache ukwire nyagitari acha gukora kiango ka gukwire ne gasi yakanyoro ubuti mama kina rwarete kwa rwarete ki mkware go chondi nga mama ni rwarete nkwire nyagitari nchibyeka oko gero mwana ona kuruge gasi nga nayo chakwire nyagitari ibone gasi ko gacha tikosengi nakietanga chibono igie kine kamo kiago nchake ko bibarana ko bitubora ko namba 1 bakaseti higora astuke sana ke munta tinka geretinga bone ga nobe ande na kageretinga ke muntu ni kwanga buna na kwangire mama bono nje bakanko igotete aina mangana y'abantu mama ento wetana aye mama na kanyoko na botigarata ka mama ke muntu ngikera geroroche umbenyoko bono onya go kokoro umwana one buna ricara kwakora umwana one richoni kwa murabo kipwe pakoira na isiko go chaka gonsabira na nebese ye credit musacha bude njena akagerete ngano no nkorera aje sina bugitenga neta yacha buone mama gache eche woka buone aina mangana abantu mama uko na ngano mwana ngane nyangira ngane nyangi muranyi omanire nyangi kitu gani mama gake ina mangana ya aite kuwatia mangana y'abantu mani Vamos, mano, na karibu gaki. Nyabeta ne wewe. Nyabeta. Mbana royo sagi ni babo na rase si gaki. Umwana omoitongo. Vamos mwana na gaki. Ninse gaki te bango.
Ndari nateba mbakangite nkonyora umete kuntu anyakorana. Karibu gaki. Asante. Karibu wanone. Asante. Kemundo. Mama. Kabe na inji. Morocho mwana oyo. Nere nachoreire. Sagi. Igo bona ya out ni school. Mani wete. Tako na kwereta agaiga ni motarareta. Toro chingo moretire. Aye ngokoreta. Igo kwereta utararetu. Uyu nero mwana oyo. Mama tiango te musemo oyo mwena soke gochia. Oyo kyo konte. Nsike bunoreske. Kyo muntu nsike bunoreske. Oyo monko gotenso soke gochia. Omusema sabana bana igoro. Aye. Onjo mbo tete kwengenda. Mente no butuko wanti torotechi. Na morengereti. Ndimo kakuna. Pero tu akwana na nyamusio muntu. Ngasoka uchiko muri. Ngamanya komanyarare kwa be miteini engo. Tugakwana nero. Kurabo ngamwa usoke. Uchiko menya nero. Asubia no bobe. Mira, protete no kubote sebia. Kaya mangana atari amako kuno jomba nera chiko kwengenda gakinkiresa kike kono kiale kumodera chikwengenda gakyoza mangana abona ata kitama saba matindi gaki. Saba kabisa utari kurara. Kinda correct. Ayanko saba tole kabisa mimi tole mama kanisa to saba kabisa tonya keme kabisa totenga shetani ashindwe katika jina la Yesu. Ama pepa hiyo kuchotaka umo muroli ule kutunywa merengende agenda ete. Naye baba tiakwina kule. Natiri. Kigaye kwa masabongo be katolika. Na andi kini kiyo kiyo sinyasi gitalia Yesu. Naye kwasaba ayango sabo. Kwasaba kabisa na nje ngusaba na mamu minugo saba. Kire chekyo yako genda. Bona baba kubuli na ki aya umwana ule kasi ni ya umwana uyo mino kunya kuliginya beto kwa muzuro rwa yarande baba. Miskena ronte tunamenta sana. Lakini tindi shu irimo. Ndachi muri kinda manyoro njingo ile papa. Aya mama. Lakini tiango te musomo yo mobweka. Omosomo naso ametobika na rwerete sukuru. No rubika na igete kumanya. The new broom sweeps clean. But the old one knows all the corners. The new scream hold this. The corner. The new broom sweeps clean. But the old one knows all the corners. Yangen. Kemondo. Nende ngoteli gento kyomo. Toro jere no kwaika. Kebeli tukulio mweli. Wachaga. Yes. Iga tugwena rituocho. Kendo kia ongeyo. Chianga chia ombwat. Useye ntongera ombwat kia ombwana takoko. Eteni ya ombwat ngoko elinde toba kogocha gukerigiga. Ekimbwat tenena yega oyo mama. Otebe kia abwate. No monginone. Aye kimbwat kiao. Osibwa muna toliga batatu. Teba ngoke ogende. Sagini. Ningi wete. Sagini. Turagererio mwana one. Ngari ngana akorange. Ngerese gento konte. Akima. Tigantian. Tiganda kasana ogenda. Otiamiro mwana one. Nyabeta one baba. Rigeriani. Sagini. Tiga kukumta tena. Tigane bali meya. Sagini. Wow. Uyo nere njinakire. Andi kuna kwa moretirega. Amagosa alikuwa mokorete kagero umwana uya akagenda. Mwana umuitongo. Ndage tumusaba mama kindikire. Amo mesaba se namo saba ntwako. Nje tinda amanya so kwa musabiro musame kagera ni tari nje na kwakirite si baba. Naye kwangakirite. Kyagera kwansi kagwacha. Kina gusikira na cyane. Ndage tumusaba musame. Ugonya tari nje kunanga nyabeta tari ire. Nyabeta. Sagini. Ndage ngotebi. Sibwa mama. Osabu sibwango bwangolira litarachenji. Arafu rusinge mbiro taratu rutibeke irongoga. Mama kirango. Aya baba. Akiogo tokiri. Karibu nyumbani. Karibu muchomi sati. Bona. Bona wachire ripoti.
BBC gose channel gose ne gesa gose ne kerambauti ai kwari kwa taitata nga na kwari kwa isuguma nga nkagokani na kwaneta ndigereri na kwaneta baba kemuntu kemuntu tako irangora mama kiri toro cho no mwana mogeni ngati nando ko moingiria mangana to kora bise tabiasi nini asa mogeni mama esumetare tu asmegeta na yenko matu asmegeta ekimambe ngamnyora aku timba ngore suguma kurmugono kumobori ngaki tuko tikara ono mugasora oka na wajire ko meta kwa suguma bono karongere wataita tata niso bono opo mata dia koleki kemuntu irangora esugume kerare kwa kase gare kwa omugaso utararo rabe kenyomba gari chinsa chigo ika abiringise bokimaga buga tobeke mo injere ntimo kwanere ti aso ko motogonya enamo kwaniti ngora bono baba you have signed in the war. This is my kingdom. Anse ito. Do manya buna tomanya ta. Gosoro ri seino. No guate. Wachire matukabre kalguato tani na tat. Na bono ke manyu ikire gaiga. O te to ale ke samo cha. Ole ke sandiri. Ole ke chinso taete. O suma tu asme ke tera mama. Ege tinge ke. Cuando o tu bit kurugano sme ke ya wa. Anto kanyarete. Nengo con ramon. Ai wona ningo. Ke munto. Mama kira. Irensa ngore korabe baba yana. Yego chaka kuoma ni omwana onde mapema. Tigara ara buata no eneri ko. Nanje mama no mani kumumbu ali nkara sa yotari ono moiroro. Nanje no mani kutigango kani. Webire ngangu akare kire nyomba yeke mambi. Na tigete. Igano ne sito jara bangu alika. Ono kasenera ko ikakwane rungora. Egera nare. Onye ninje nare kete samo cha konango boni gambu mutuletio kale. Konango bono kwarigirio mugambi kisungu CID gosengo OCS OCPD otanga se kenyore ke manga ke muntu ari kiriko. Erare ke mete no manyete. Yari bono ke muntu ati. Na ba tonyega. Ati ke muntu ke ati suguma tari ke mandi naye ke. Suguma naye te di mara wa. Nyabeta. Twanse gutare binyoro kurigereria engeria mwanya gitinge wika tutarekire wodi ya mune binyoro komanyana kichibasi county ya Kisii chiko tumekomo senata bwe county ya Kisii monyongo uchakire kampeni yaye ende bono nabo tukumetinga ki eya sia serikali enkoletere na magendere koleta nonye toganeti affordable housing osi nyomba chiri goriria nsaba menye kurwensemo yoge mbumbirero bade nchira chinyomba chiko tagorwa senseme yiningora abakonye gose kono kuko boli kwabo sababa drivers baito bamatatu asesemo ya marua na mbeyemo ntobasa kunywa marua toko yendiga sekta ya matatu yerure kubwatana muna banyanyimbe liko nyara gosiria marua koni kugatigati yo mucyo busonga stage ya Kisii Mama kwa banaye nari wati nandi bona ngise osayo gutebe no gwangwanire tasoboro kuonto konyera kuri gwanga ntonyere tigana soboro kwa aya na goto konyeire ngoteni gaore agote konyera mbono gochagete no wete
Na njana atokonyo lakini tinda alipata na kwa tenga kwa tokonyo na lengi. Ngomete ngakabwata akasiara amache. Amache gwate tingenda ndusi amache amabwati ngesibi ngakabwata koraya. Kemuntu. Na ndigereri go. Kituragiri kunyinjara ya rire mama gake. Kemuntu tigango boli. Iye kwaganya tako bekera amache riko chiko yora bwesi bia amache yo koruga. Igo bono ngesi amakendu. Ngoro tigara arugara kora koruga. Oyo mego sona amache o riko sa bwati yo chiko esibi. Igo nyoru sabali na bwate ngako mutete kuragire bokumane suguma. Bari wesi bia makendu ndanya kwalenge bwana. Ngesi bia makendu asaki. Aya chinko mama kwagora ga ne cheke siri chiko ni chokoberia amache. Chinke chokolete ga no rugero bokuma nkyora aruge. Nkyobuga tora aruge bokuma chinke chibono wata. Tinda kana lakini kwari kuganyako ore koruliko maiko bika amache ona yo wesi. Na matete ngabeka yande ngaira ali konyara berire nganda ngesibi. Na bere igo na betigare takoba igo ngento nkyo kera kego change. Ai baba. Bitengo. Pone kerone. Lemereria. Oyonge muntu. Esimba to kwakoro ke muntu. Esimba ke muntu. Pami ntata lioko moera machiko. Ke muntu esimba e princess. Ke muntu. Narolira bantaba kali bukoba. Narolira bantaba kali. Wana tora rege senju ko manire igo nakirire. No njiga kimuntu narolira bantaba kali spi na. Okabarora nkige kaba. Njibana tali ayo tagontiero mutanga. Neba ganse ino abishire. Mama. Ya bere mapema ke. Ongere gokora ki? Ongere kwiraneria. Nje baba ngoro ku princess elinde queen onya torama. Mama. Teo musubati oyo. Mbona chetoro maganya atige tumusaise tumubeka tumuchunge bunege chungi. Tugochunge tore nga yuko gwera no gwe muntu. Mama kirangwana. Miskena ro kukere tomete miskori. Tato mababa wate chitinga manta. Kera binimo manyete kera byo yoma. Ori omutambe go mumwama. Nande tinaro chinyebe. Aye. Akaru mwana wa kinango Gusii ya. Tante everything Gusii. Kaki ukongira bano bono yo. Ni ya mama tayo. Kaki mwana no toka. Kaki na kingoko. Abana tete ngende ngakikishe gose na ari tindi erishwa mu. Ono naganya mama bangu cha bitarike kage. Makere gotora goka. Kyagira tindi shwa. Na bara nyori egaka mwenye. Ako ngaine boli. Toko manya se yabona nzara. Kyagira to kumurigi, bono bato ngine nwari, ari tutanya kumurigi mama. Manya ari. Umwana oyo ne bose mwabo tago cyari kyatari kozera bakamwabo ga atokwani muna inzembu atamayi. Oroje ako nabeto marembaro. Tato mwabo makori nonye utagorete nyombe eria. Ngozo musubati uri ochitege ko mwasuri na toete nyomba ruruga na de bwate erumu yabageni nero. Chiruku chine kosha gutani. Kali mulio kaya ninju. Tiaye mamachi. Kwenda ndemu. Wose nimbwate namba yo pakangu akire mama. Aye ngakire siminja no ndeta yale nde chonjo kende ngiye bono ndate ngisi yane bono kune kwa rumu runye bege teri ukane besa nyebe. Aye no furashi na no furashi ngake kwanza. Sawa. Ngo teinda ibe. Ndebi aye ninga nyete. Mukusi yako tabange yega nyete teri kuma. Chenga kwa nusi virenge likuwa nusi atape konya sina achiri kwa ndenta gochanga itende ngomo goko ndiko swa ime yani nuru chimna kwa ndebyo mangana yama na ya wiki dai kwero tara nyora mangana mai konyo rura mangana mai igori libona mangana ngoja gochare na ndebi dinga mangana ngoja gochare eba ori ngocho kire saitani ngutuomerare ngapugu agu guse guchari kire gento kebera ite na wigo egento kenne na gutige sana otari kora asa amakosa aria agere tukagenda ndai tumanyire rero naki nabeire ngokoereza iguru ya kimuntu noroje bono baeka bono ige sugumire ere bweka jitimorangire timotebetia cheska lakini twa nairanire kurparabu na chire na monyorera kuruna karuete ga nsanchira era mama na bago kote lakini uchirega igo bono okumbwati ukabu kuruma karioka tari nga gonko moteimbwati ni ria tara isaneka amanyenga twakuranire akore ibintu byari igo bono ke Nyabeta egento natete boni gokore
no ku understand utige kubwatia mangana ake muntu mono ke muntu asitaye to guchinere njeboniga naye namuire tokobera naye kwanyiguru mwana mama naiguri sagini nanyaye ukusaba amabere gwasabire mutu ya mama akona ndi mamoroche nimba timwabere no bato mwabere mwana onegaki yani sagini ego kwanire mutu ya mama igona inda magosa taba kera magosa abeire tukuimuka kwagenda twakwana twarora magosa asali twaya sansura bantu nkogosa na bali lakini kuimukia ebintu bya kogenda nande mono mono gutamakera ntaiyo eiteko babuya twakwana toigwana asa magosa ali twaroranga ya magosa ali ngubata magosa twakora ibintu sagini nje tigango saba mabera mutu ya mama igakaigwete nje na akoreta magosa asinge nchukale na konyorete na kemuntu tinchi tiko kwa time o explain na kia chance tumugatoka nere nche ngoro yani kaigubobe na kikia gerete ngakora na akorete nganganya no nyota hiyo lakini bono umusani one na ndere ntumire nete nere akanga advice agantebi ninche nabota magosa na rukora kwa time ara na nduki nkurigere ringatebe ninche mbota magosa igona nche nasabiro kwabera jetimbo adikende kebe na kwabera twensi nto bota magosa ndo chumwabera bana bana mwabera ndiga mama twabera ni karibu wawe ntenta itebuye bungankole sagini ntaito mwana yebungankali nkole ngangu ati to kamenya kende ngejo tamanyite umate chikona kya nyumba mwana mama nimete keregenda asante tiga kiremo guswesi miamo boli ngaki omugaka ngai nkobeka ki chinyeni chiana ai gwegeti chakia tingo itafia tingo kora kende ekera kuri bintu bya yanje yae lakini tabasa kusoma kwa sasa mogete korua acho ombo ile namata na chitenga nyora oria achafkade boyine kire amatoke boyine kire iga baba tarisa korwa chete ebintu bya ne nkoreta na mama bya maiso birigereri bisike njere ndiko chaka kore bya tingo kora ki tingo intafia ewe tigango tebiga anya mama tiago kinia makali mono oyo no mwana omogeni naye gotebia mogeni tokoria tokaranga toriere orake mtu tachera ini yao tigo mwana yara bwata riko na gote itigara nara bona tari gocha gukomanya ngoro mo bona tigana bona mama nje ntaba moye tabe wasa so kurisa karaini nje nke muntu mukwanere ngora tigamanya ni ngonje ningo wete mama aya baba nyotori gocha bi ngokoro kine ngogufunza ne ngoro kieta binga kiego koraki ekoba Swanene nyumba. Aya wanda isa. Hizo swa nyumba kizo kwa kwanire kwa kuli. Swa nyumba wana ne kiokoro sna yuri. Zo mando to gotitira to yeke baka kia bakati. Swa nyumba. Mama bono mama. Kani ngeke mondeke. Ngati bona ko kwanire uyo. Mbona gwachire ke mundu? Swango nyumba re kitwara asitwali na ntwa gotigareria alibeka mundu. Kwanya gwakura bakora litaturi. Linyana ligochega. Kwanya gwakura libisase nebigwankwa. Kwanya gwakura libigwankwa. Ke mundu. Nako wari kwanya gwakura libisase okore bigwankwa ebisase ne kwere ne chistasiga. Ona okore bego gakike. Ngibana ukundigereria gabone katuni. Katuni nje? Saka nako. Kai. Aye. Aye. Ko waza kucheza na nje. Kwa mande gwasa baka ne chibuti bono ote to itaga. Ebi na bie bikone. Njengo goita. So kumanya tu eteire baka tu ikire gaiya. Bora gwachira bono nae kusema. To base koirora nani. To base koirora na gote. Ora nkole. To goita bobe. Aki. Aki. Iga. Mino gango goitira nani bi. Bitengo. Ongine bwa bayu. Ke muntu. Ngiboneke kagendret. Nyabeta, 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 Nyabeta,
Nyabeta 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 mwana moya Nyabeta mwana moitongo Nyabeta masita mangana Nyabeta 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 Iyo nebosore y'ukwegira Nyabeta buna yaretwa semule na Ndizi TV kuwatira na muno mubagani okamele paka. Ndizi TV Ubwansu bw'omugusi. Ndizi TV ubwansu bw'omugusi nigo bono yakonikira ndekerene nego kurengera chibice chinkiya nabo igo chinkeno nukukigima nabo gotonyora asoro gonkor bwogusi neji county chito etanaine buna county ya Kisii, Nyamira, Homa Bay, Bomet, Kisumu, Migori nechinsemo chinde chinyinge nigo gotonyora aside kode ya Star Times channel 195, Go TV channel 824 na free to air decoders, digital TV na smart TVs. Scania TV yao na boigo onchore ilio yao igo iko yenyore. Ndizi TV nigo turine kirenga ekigo korentera emerubuli emerunge chinka kichonsi. Ndizi TV obwensu vuomogusi. Guchakira umukinyiga okane ime ya Ndizi TV na kigo sobogima bw'obwanjanisi ko yorogongo rwa Afrika bure. How much longer are we going to hide in this apartment, Claudio? Petroid Hat. Do you have a boyfriend? I think that you do. Kirali tukulie hiki Jumatatu gwika Alhamisi chinsanye cha butuko wika chinsanye nenusu. Why the hell did you tell Isabel what happened? Petroid Hat. I didn't choose to love you. I didn't choose to feel the way I feel about you. Wanjani mpoma iso komyoyo etamanyaini. Umugusi bono eduka ya obwanjete ya Enokema nigo yakoretero bokoreri bwaye gesiri na muno banyore asoro sagerwa boru yakegima orore imechi nsamo kiri cya yogo mbara bari na yogo primary nigo bakuru bokoreri buna buryo bwo kubatuka chimbego go cya setugo yani artificial insemination asokwe nyorera embego iyo iragero nyore tugengiya insira iyo boigo itali gwakona maruire ayirira natalira eduka ya Enokema yo mu cyobusongo ilikwe nyorera amaryogo yo gusalira bimeri endagira nechi supplement chetugo amaryogo yo gusalira ekenyambi chimbusuro amoyo ebicucu byogotuga igatia yanda mange naboko banyora imiyo mu cyo Kisii asinumbeli ya Kenyoro Farmers Cooperative Society iyira angena Market Plaza boigo urusegerunde nigorore mbarabare na Shell Petrol Station imiyo mu cyo Kisii iyo yakarukiru Falcon Station boigo naboko bakira esimi Enokema Agrovet growing healthier future one harvest at a time. Chinsa ni satobono chabono botuko moncho moligereria na ukone janda onsi ya sobereta semaragoba yabono chingo chino kwaligania SMS ya mangana majanya rokumanyagati yali to abereto kwaligania kurwa semambia yali ngentambe oika chinse chikobono chabono maragoba lichukarigere juma star ki 15 omutinyo gatatu mwaka bw'ekiri 2024 na manga bereka okorekana
ayo seribwa ngochi ko gusansamurana na gukomanya n'abariki baito bari bako yasangire ku rukingo go cyonsi ime n'isigaro ngora Gusii litukomelioka lyabere goeta yo kwisiko kuyo kabero mu governor we county osomo konyu mu governor we county ya Kisii Robert Munda kulenda bono ikigitikalete aigabono onye andake omukonyo mu governor so yo kabero mukonyo mu governor gatagete nande kwirana na kwegereka rwokiaya ni garaike ngaseke gambiro andake rikomereria igoro yo kona chawe senate ikine giyo kara kora sebono ntalibo andake nabe kumubetereria mutikare isiko yabisi obuli na mange obwamate burachikoba gati ya Dennis Misati na tatu mwabo obwamate burachikoba gati ya Robin Munda na boigo na Robert Munda obwamate kiborabe asensemeye obuli na rona andake igikirete omukonyo oyo kabiri omukonyo mu governor wako isiko andake nugo tegerera kusema mochalia nekeranete okogania kwa baseneta kati ya boli ya mange ochia sawa Kenya ochia sana mono amenyibe county ya Kisii abwatani ba Munda amuna bande yongati yali turamurekere asinga gichayo korenda sabono tiyankoligania SMS mangana mayo moncho muligere lya tunera kwemanya mange nyirabona bakondra gutubwatu gwetera asesemeli mtendense ya Facebook na bogotera buna Ndizi TV News digital na baigensemeli ya YouTube na bogotera buna Ndizi TV News tobasokweba gutubwatu gwetera se website yetu na www.ndizitv.net onyare konyora ayomo nanda mange asenchera yobo ikero nitoko bwatera nere gwetera somuno wimenyereyo igakuru kwa Lydia Mose kero kali Petro na Mukira akone kichibi chamu nili ngochnyora senchera bwenda teritangani kigima tunyora mangana ya senchera yoko ya chuta twanse gutare binyoro kurigereria engeria mwanyagitinge wika totale kire ward ya mune binyoro komanya na kichibasie county ya Kisii chiko tumekomo senate bwe county ya Kisii monyongo chakire kampeni yaye inde bono nabo tukumetinga ki eya sia serikali enkoletere na magendere koleta nonye toganeti affordable housing osinyomba cheri goriria nsaba menye kurwensemo yogembo mbirero bade nchira chinyomba chiko tagorwa sensembe yiningora abakonye gose kono kuko boli kwabo sababa drivers baitwa matatu asesemo ya marua na mbeyemo ntobasa kunywa marua toko yendiega sekta ya matatu yerure kubwata na muna banyanyimbe liko nyara gosiria marua koni gugatigati yo mucyo bosonga stage ya Kisii asa ya muonenda mangu monchu muri kono isaranso ike twemanye asenchera yobo ikano literane nchenkuru ko Vincent Onyancha imesema ngana mwito cha kurwase county ya Kisii maiga jo wako isiko koyo kabero mukonyo mu governor we county ya Kisii Robert Munda liko mo senator we county ya Kisii Richard Momonyonga achakira bono emerobiri bene yoko ane kibuna obotumeki bwechibesa ngo korokana bole biya imeye county ya Kisii asiri tokoliara ni gomerana na abwatani kuruchi ward merongena na isano imeye county ya Kisii abono bago chikwane kibuna kumurekera baramagendera chiwodi cyabona kuri roboti rwabo gocha somo senator we county unanchira mu yo kurigera yo bokoreri bo serikali ya county ya Kisii anemono obokoreri mu governor we county ya Kisii arati kokwana itugose onyonga kokwana litukolia lero nigate babuna nigo yamubetereteri tukore igora erekonyara gotake kura yoko murusia bisi omo koyo kabero mukonyi bo mu governor we county ya Kisii Robert Munda asekirenga buna amangana abwateraniti enseme ya siasa igaroka nuko amonge no emaga yogotema kubaleta amo mu governor we county ya Kisii naboigo no mukonyoye naboniga arireira yogo chikombolekera amangana rengeta magendero ase county ya Kisii mulikito Mirdedi Mumanyi no roboti rwa senchera yobuime Omuseneta we county ya Kisii Richard Onyonga nigo achakia egekundi ky'abantu 45 bali barabe bakurigereria obukoreri bwa serikali ya county ya Kisii hasa matwale bosyo obunenchera ya moyo kwene kyabuna obukoreri bwa magendero ngo ikiranirwa buri ase county ya Kisii lero tuligaiga etimu ya ebiongozi kuruchi ward 45 kya Gusii utuacha ko launch gosegocha go kuchaka oversight team yena ebiongozi birweti chiward ya wao tocha kupanga toikaransa twagamba twanse gutare binyoro kurigereria engeria mwanyagitinge chibes chino ngaichi gutumeka nyana mangana mache nyana mangana chipara nyana mangana ECD centers emisara yaba kulimeremo eyenere gasi ya nebuno mu senator ko oversight county aba nabakonyi bande
abambaro bwa gocha bonekere nimbo nintabo kiro monte wodi yaye igako we budget twaligerera chibese buna chiarenge twamotebi chibese chingi chibonete gokora ogenda ne timu yaye kuri binyoro batara baki kishonye para kerengi ya otebe yero mbiyero onye keliereire batotebi ne riereire ni gobono omuseneta asaba abantu abo bonsi baigwa emirimo yo gucha kwerutana na siasa na gukora emirimo kurengana lichiko yo guchakia egekundi ekyo nande nakwandire na abaraya baregaiga tutageti siasa tutageti maneno nde tutageti buchayo tutagetekera toko eno nyine gasi gukora otugukora gasi esa abantu twanchite ekiagara amangana yo kulenda chibese che county abana abantu twanchite na kututageti tulendere chibese cyabo nyene chibese che basari otugeti tumanye nga chibese che basari chekire chiskuru cyakaniro tutageti soli yebintu kutangazo mu MCO chateba chibasari twaruete osaba abantu batebunga firi chifomu gaiga bosakende gitayo bono nalitora mashinani abantu abamura n'abaswati abaregaiga bakakambara na bangina bakego eyenero bone timu ekukubalendera ngeli Gusii andi nje n'abasororanga nyasaba kune chinkoro cyabo ekiagara buna toro basaiti na barabulende mbabasogonsalirie gasi sechinga kiechyo ni goboigo omuseneta akwanira igoro yokuruswa abisikwaye oyo kabeire omukonyi bw'omugabana bwe county ya Kisii Dr. Robert Monda amusaba koba omulemu boigasaba abarayi bonsi gucha gutiga chinsegi na koigwana na asokolenta amagenderero ngento kelike goroneka kunkiali tinga gitukure kiagera igana aro chinga kaba babere bale kugaga yanwa tiganda asukamagaga kikiera na temir ko babwata ni yamachiro ko barana kongo ekababuna yabete nje wango sabango mwaka monda aleme nande nyasaye naro akitali this is not death ekutali ko mwaka monda anderema ese amakosa ale morare buna kimokera ke bisha nimanyete na tirichi konko mwala olire bono na bakwenda koti so na bagende koti nyorenge koti yaro rekine tabauti ko ruwa bune seniti yaligereti so nje kibirenga libyane mbiringa kongo saba omura baminto n'inyaruka n'abamana baswati muri Gusii n'abarayi ba Gusii mutagutigese tutari wanja na buna abana abamo twasekerani go twaramarama nasinini talimono usebona twanchane tokolera abantu gasi ikiagara imyaka ibiri yaerire tokurwana ayene bino bintu nkubulia barayi ba minto kabana simba asking you ande aliyenchera enero mugabano itu tigali yenchera arangeria barayi ngora tuikaransi tuligerani ese twagosire turusani obobe twanchera nego kolegas ali mwana ncheta koleki Reporter ya egetaseni kia Ndizi TV Elietaliane Mildred Momanyi Biamuno muliketo Mildred Momanyi soroboti rwa senchera jobo ikirano gotigaya na yubono mwancho muligele mugavana bwe county area ya Murang'a Irungo Kang'ata niko wana siri tukulia rakole taro ya yugo ikase county ya Kisii ane muno konyara kobeka chinchira chinara gutumika asugo ikirano yobo korre go itera senchera ya kerero se teknolojia niko mena bwata nijesiketa au kurwa serikali ya county ya Kisii ane muno asense media yobo cheno asate biruna echine chinja chira chinyara gokonya anako kwango yobo korre na bwe kwera ninsama ngana rengete obundre na bwe no bukurumi obwechibesa ni gobono chinga Irungo Kang'ata ate birebuna henenchire serikali yabegete kone kibono chi county chonsi konyara chire konya robo korre go itera senchera ya kerero se digital. Came here to discuss how we can help Kisii County automate on matters healthcare, revenue collection, land application systems, so that for instance if you are a Kisii resident who wants to apply for land development, let's say you are putting up a new building, you don't have to come to the county offices to seek those services. You apply online, you get a certificate online and you commence your construction. That way you reduce instances of corruption and it becomes more efficient on the people of Kisii. Secondly, on matters healthcare, again, the governor wanted us to help the team to see how they can boost revenue because definitely Kisii is a rich county, one of the most beautiful counties in the entire Republic of Kenya. So how can we bring in a revenue system that can enable county seal all gaps on matters revenue collection?
and also it helps in planning. You are a CEC of health. You want to know what drugs you will purchase, whether there is an emergence of diseases. You are able to monitor that using automation, and therefore we took the team through. They were able to see our systems, and we will continue with that engagement to see whether we can do sharing of knowledge. Came here to see the good work the governor of Kisii is doing. He is one of the most important and consequential governors in the entire Republic of Kenya. The people of Kisii should be very proud of your governor. We respect him, we love him, and he's doing a marvelous job. On that account, we came to see him and to see what lesson we can draw from his good work in Kisii. Yeah, we want to tell you, the people of Kisii, you did not make a bad choice. I can tell you, Simba Arati will take you far. He is a good. Na gotigana yubono moncho muligereni go mugavana we county ya Nyamira muzika Amos Nyariba Nyarekoboria bali bagendrete kwa mirebo karibu ya serikali ya county ya Nyamira kwa nekibuna ngomo abali bagali ya bene likunyarukikrania magendra sensemejo okwana semo yego yo masensemeli ya kitutuma saba ime county ya Nyamira somo nyagabwa matanga ni gobono omugavana we county ya Nyamira Amos Nyariba tebiruna na begete miro bili saino go cyasaba menye benseme yina niga nya anya kayogoli bagali ya bene likerani gati ya magendra sensemejo korosi wo wichi barama Nyagitari ngati yemerwe yabegete ime serikali ya county ya Nyamira asalire irabuna nacho ikerania mange asensemeyo ya Nyamira muri kete kurose county ya Nyamira Paul Kapokara na roboti ro senchira yobime naso mujega bwoko mwene nyagusira Walter Nyamato omobisa wege kosi kyabanyanyimbo yo nyaraka baga gusirubuge mabwaya se cinchira cyobo tutu kanu cinse chesiko Injili ya Bwana siasa korwa sorogongoroiga anene chie county ya Nyamira nigo Nyabeta inse chinga kyumugavana kurwa sorogongorigo musike Amos Nyaribo agendera ko bagakubaburya bamenye kurwa sorogongoriga ko bamonomorembe igoro yengana yokoa wa Keroke municipality yokorengana nere eratkunyara ko bageko bakonya Keroka na ye municipality ande tobangete mutinyu yotaraera twanza koro chibara cha Park Street kubwatera na national government Ondoche TCCR, I think tutasaidiana kuweka security ya kutosha. Nonyina bo nigagendera ko bagakubaburi kwene kingamba cyunyara ko bagusira serikali yae ninjire ya moyo kwene kemagendera imeye county yiga ya Nyamira. Moroche chibaranji gendereta. Onye konini kete. Lakini ipana toteri kobora tuabekire chibesa this coming year. Monyore chikonini na Keroke hospital ndojetiruanere every 5 igo omugavana boigererie bagerigana kugendera kugikiria egati yabaraya bagendeta ko mubenga ge siasa abo korengana nera baganire baitobote gwiko mwaka kiri 2022 tigabari na gwete chikura bamanye na wineti by maturity ende basike uamuzi y'abananchi Waganya 2027 turigeria report card wamanya kondusia magosa na baruwa sabe chikura lakini in the meantime tigabanga peace of mind nkore gasi mwanchorete nkore Numuyiga bwo ikiranwa muno mujumbe kurwa sorogongoriga rwabagetutu bamasaba musike Clefumba negisayiro oyogendera ko bagagote bangani garatunyara ko bagakoneke kugendereria amagendera yabu nabono ko rambura kibara nabego no kubwatuka gweche basari go cyasabana na mkitoka hapa mjue watu wa Kitutu Masaba wamesema asante na muambie Nairobi tumesema asante. Hata saa nyingine bungeni mkiona tunasema hivi na vile pia pale tunajaribu kuwakilisha wananchi. Oigo omo-MC kurwa sorogongorigo musike Nyambega Gisesa ikagendera ko bagakubuda bamenye kurwa sinseme chigagosira uborai bwekereke iga na andrende mbasawe batabina motore tuendelee kusupport leadership tobwate tutasonga mbele oyiga bwekeranwa munabarai akorwa serikali akorwa no musini assistant inspector general Godfrey Otunge nigo aireli bagerigana gosoma ujumbe ya egekosi kiga kyabanyanyimbo akurengora ya guchase amate ya Nyamato kwa family ya Nyamato vile tulikuwa tunaendelea tutakuwa pamoja na mchukue ujumbe kutoka kwa deputy inspector general
tutamove pamoja kama familia moja. Asinsema ya musina chief 1 kurase allocation ya iga ya Keroka Township osikende geniga gendre ko bagusige tabananchi kwene kibunanga some bale abana babo wa Kisii. Let's invest in education. Omweli oye nigo ujumbe ye amate iga ya Nyarako bagekuboto kwa mona ise asirita Nyamato oyukwerera obuya bwa Nyagusira Nyasaye gabekerete keroyo moito chimbebe une Biblia gototebia tutanyare gwetani Nyasaye umwirire tukumusamira esabari yengia Kinko reporter getasini kya obwanjete kya Ndizi TV kurwasi nseme chiga chenya tieko ebunga ya bugututu bwa Masabe me county ya Nyamira incheko nguru kwa Polycarp Okara Byemono muri kito Polycarp Okara soroboti rwa century yobo ikirano kurwase county ya Nyamira gotigana yibono mwancho muri gergo ikase county ya Kisii nsemo cyo Gembo Maega yoga boli bagabena ko municipality ya Sensemeyo ni gobono kati ya menyo kuri Sensemeyo bagendera kwe murungani yakobwatikana no botagoli bw'ikinyomba Sensemeyo asekerenga kyobwaga chiw'ikinyomba kirigo lyansoko za affordable housing nona bo baliganira nganiyo kone ni go bayichanire ncherese kali komike tambuka na gotagora kinyombe cyo anebwango bango gotagora gwetundu bali egenta bali mibagendera kwe murungani mona ko muche serikali aso gotabai notes yo kunyara gotagora tundu bali yo gati yechinyomba chinda Sensemeyo bono niko bagania serikali korate ni umurubuli yo goika bamanyi gwa sobo ikiranuka bwante kwira HI yabo muri kito dipona asanya no roboti rwa senchira yowine na inde bono nabo tukumetinga ki eya sia serikali enkoletere na magendere koleta aiga maega yo murubulyo bwobwagachi bw'ikinyomba cha affordable housing amane serikali enene chinsemo au imeyense maega yaye gochaki wabene imeye county ya Kisii chinsemo chiogembo asama tuko abwango iga gusanga nomo contractor niganyara kwerera ubwa matobuya abere gakorora korwa sabamenyi borogongorwe. Shukuru sana wenyeji wa mtaani wa Ogembo kwa makaribisho ambayo waliweza kukaribisha kwa shughuli ambazo tunazoendelea za saizi za ujenzi wa nyumba za bei nafuu. Tangu tukuje huku since last week hakuna incident yote ambayo tumeweza kupatana nayo. Kurende ense munoburabu bwa magenderero a sorogongoro rwa Gusii niga balimbi bekemeliye kawa bagenderete kwemurungania a sokonganyigwa kwabo mu basokano twapima no tugotwerwa umugaso no gotoitera pakabana tukumetinga michando kiye unde na rurato rema vera atotebinga na kitogokora ngaitogokia gera bali baturinga na kibotogokora tukagenda bwo mugakundi tukamuburia mwaka Kishairi mwenga akatokonye miti yaye no toikaranse miti ime wikira rero iga abali mbaiti togotwegwa mbaiti mugaso gotoita tugena gupime cyaye gabwe miti ime igo bono intorocho buru sana ntubwati muntu gotokonya twachire kolera twachire gukwana gochia ntukaliko ibuguno ndibwense chingakie choni go baruo kobolia kwa bene gochia sabarai banyare kwire gitambukire kiga asubwango na kubwato kobokonyi kubwatekana no gosemerio konene babwate gucha sekemeli gie chae bona na bonsinyire nkige kogera mutari gototebi gwe bange egere mu mayo correct gocho gotoruse none notice mutari gotoletera tobere nditume korusia ororo boniga na beke chae emeteme matorite kagende gantiga bono mugeni yampimirete chae na bayasirete timanyeti ng'ango ngakana bono una na baikirega yarenge buya motokorere ngambwango kyagera twanyora bokonguga igase tundwarite ya OG09 Ogembo to wapiro cha somwe musiri to chamsi obarondari otokorere ngambwanga ake no mugafano itongorangi maisa ongorora aratambe otororere bwango egere etundwarite ira niguga iga tonyore guguri mesto kobeka eri na intu twega okeria kameleki geito lakini abarayi baitu murayo monene murabona muchumbe ngwa kwana kurweretyo ukeresa bya sana nori tayari gokonya abalimi abaiga mbatwerwa nori tayari gokonya abalimi abaiga mbanyori michandi enkwani rigwa kwana ngano tagitonyora ase obagurire asali wakanye wagachi nyumba na abalimi abanyore se bakobera asali bakona gichaye kuranju beku mukibwango okonya abalimi aba ekiagera emechande babuguritigere emechande merito echaye no bakonyora ebituki byabo kurwa byabakonya Ginko ripoti yake taseni kiao na mbeja mokia Ndizi TV kurwa se town ya Ogembo egotokemeye county ya Kisii elitaliane ndipon
asanya Biemono murikito dipona sanya sorobo churwa senchira yobo ikirano gotigana yobono omure baba sai kurase county ya Kisii Dennis Mosoti nigobono abereka gotogia senete ane muna soko nyara ko igerera abasai maiga yoko mwaka siko yokabiru mu governor osomo konyu mu governor we county ya Kisii Robert Monda kolengana Dennis niga tabiruna ine nchiremo yoko nyara ko ene kibuna bali bara sobisi mbali gotumeka chinguru chiabo nabo no borai bwabo nabisi yabo asenjire tabone tana bona soko nyara ko batumeka abasai na kubasa chibesa soko nyara ko nyo remirimo niga tabireke niga tambokere kiya na gotogia senate asege tambokero kiri tukurigoro Asamarita kwa Mosoti Dennis umuraibu w'abasai kurase county ya Kisii Itikulia rero ene mambie ngiya ene mambie nchenu ntaite kuira libage yokuira ba seneta baitu bakenye segas bakore trigora ria senate bahoro kiringa corruption titakiria sisi ya Kenya na inde osogotenana n'umusaya anene mono asogotenana n'umusaya uri prebo ngakurikwa ose gwakari yakirindarikwe no bosoko abone sana se deputy governor yaitu kubwata chibeza instead nya sawo musise nigere kulia umushara close to 1 million likabonete ku create opportunities for the young people na kobakonya bantabataka nganero ko bumutanga ni koimo kichibeza kurasa bantabataka ubuno bosoko sana na ambaibere ntageta ko tebya abantu baitu abasai ba Kisii county notiness onyo musauri ore 800,000 wakaniri ndai wegazi tugwata abasai basomete echingo icho ao bata ikonyara korensi no nyishiringi 500 cyendagira barabona ibanja kurusikibesa bakeri yaki kaba chikorikwa abarayi baito bacho rutafadhali kabege sambo kya simba kirakorika munabona ali getabali igare getabali mugari standing akabarika bonzipi liazanzi mangana yo kubwata pride teyo muna karaba ndo bakabwata pride tigana ya ibito tokonya abasai bagukina tubarigere chinjira toko bakonya uyaba wa relatives bari skogaria abana baisike baminto bonsi bacandegete turi gichinjira toko bakonya not kuirari yake kurwasa abasai bagukina ntoko nyana gusuka use tunyare bakonya nzi yetu ya Kenya na Kisii kwenye jumba ya site kabasisi na gotigana uniga sector ya matatu ane mono kurase county ya Kisii babekire mero bili yoko nyaro gekerani obonchereri bwabana gukina uchumi ane mono katikati yomochi obosongo chinga kiechiniga sector yoko bwatira namo nabari babo batebiri nambali go chugwanchira na ibinyogo samarwa koni wase state ya Kisii yera seme ya bosongo egento bateru na kibarkia kolekana sama tukamaiga nigobono abari ba sector yubatero chukubwatira na amo nabanyanyimbo eriko nekina marwa taliko ni gwa asenseme yochinga kiechio ni go batebiri buna bajo kinia sector yo ekero bale ko gulitukulia rero e certificate ya cooperative yabo ibateruna iraje konyara gokonya abawonchera nabo igo sector ya matatu asakonyara kwa chibesa na wekinia konyara chilon bunenchera mu yokonyara kwa gendereria Frida Kerubo na mange magega yokorosia e cooperative ya chache transport iyo yarentiramo ababwatani be sector yobosombi anene asensemo ya matatu nigoli tkolia rero baigwa e certificate eligo chakabene obokoreri bwabo ukwana omobisa nyakwebani go ababolia koyetinya witera korenta abantu eliokogacha enibo na korosia e faida. As we are giving you this certificate, now make sure you strengthen your circle. You also increase more members to the circle and you do your savings so that it can empower you financially through the interests and the dividends that can be accrued from the circle. Ababwatani korwa asensemo ya matatu nigo bagokera egetambukire kyo na kwenike buna nenchere ya moyo kubwatania abantu ba matatu na kubaigeria chimbwa chingia elyo kwenekia obokoreri obuya igo mwaro rero ya ikiranire nere mwachakire igo I'm happy because these are child which has been born today. Abanda bamatatu ekorotoramo na mbeya mona maskani togosaba aba biribaito ntotagitibanye koramikana igoro ya matatu gerarituko ntonda takoligi chinchera chogo kwanda no nyambari batabwati ya maskani nigo baigo baerera emeroberio barachi guikirania hanene ase okorenta donas koba chibesa baigo nigo baene kya kubwatia amachiko elioko imukia chibesa cha makabeso asekera oyomo aliganigwa gosoa ikiara karumwa we certificate ye no koigora account ega asiane no da kobaligi donors baraba konye babe kichibesa alia na ino echinu mwanse igore huru ku contribute chibesa chiao in shares
Cooperative twareta yo mwananchi. Richiko ndirororo, Fating Committee ngochora tori nerororo. Ekero wa kwa somera richiko ogocha se Fating Committee ai wa join kwa beka shares chiao kwa gendera godiri ne pengi naye. Serikali ya kaunti ya Kisii nigo yene kigwako ene nali bagaligia sababu atani abo barabe bagocha na boigoko gacha enibo yabo. Serikali ito ya Kisii County nigeri macho naendete ekikubwaterana ni national government koha abantu bobo sombi security. Ekero security ero abantu abagotwara obolemu goko invest. Kurinde nigo egekure getindi kyarwegwa asonde bwensi orabega kubaturubania chinga kibaerera emerobelyo yokorosia buya egetaseni egie Kigali. Onde bwensi guchiesa na karoke. Members Montebi. Mbona mwegune ngona? Montebi. Egere totino monto ntobwati chinguru cyo kurusyo monto. Ekiera Gusii ege sunteme. Lakini ngwakere gabana yeto mujamon ekiera bnante binkorosia rich stage orosiri ya mate ya eri enkoro ya erire bono yagocha gochaka boigoni go bagikiria obonia na boigo obotumekibwe binyego byo gotindia ase bitaseni bye Kigali ase boigo baboria oborendi gotinyigwa eri okwenekia obokoreri obuya ase sector ya matatu monto konyoru kongusanya muna basubati osechisegi nagwanere tae we banishment ko show a good example ko chia sabane na ritora ararenga abantu ba matatu na intuntore organize omongi nabo asiri endo kia yaria bana bechukuru ngo jabararia barusu ku uniform ba kori bintu ba kori sababa drivers baito ba matatu asesemo ya marua na mbeyemo ntobasa kunywa marua toko yendie gari ena mbende abantu barokonyara babwate jibagi babegete changaime tobasa ko mubugori onya kumaete ngane changa bugori. Frida Kerubo, Ndizi TV. Mbiyamono umurikito Frida Kerubo asorobochurwa senchera yoboikirano na gotigana y'uru munchu murigere turagirgeria ngo isiko yorogongoro gusina le abereka go korekana munyanyimbo yo moniga nyodrabe asiri tukolia lera se county area ya Rarieda kutoka se county ya Sensemo ya Rarieda yo kutoka se county ya Siaya yamaga yo nyabyo botindi bara korekana Sensemo yo asebinyuko bitangire go samarwa sabantu barengenekiria ndege tinde basaga n'umunyanyimbo yo ko muitawika gukwana gotamane bunduki yae enkorengana n'ubunyabyo bwa marwa tangira Sensemo yo egento ke gotebekana buna batare gukora ubunyabyo bwa senchire bwenet na korera abantu kumusaga na kumuitawika gukwa ase batamane bunduki yae no nabo ni gobo tukiwe bwa korekana ne bunduki kunyara kwirane umuburonya gusirani kwakira senkendo ya Mase County ya Siaya ekero bakoreka kole kyo bagendere tukoligwa n'abanyanyimbo. I assure the members of the public that they should not be alarmed in as much as we lost an officer. We were able to recover the firearm because the firearm could have done more havoc than even what happened yesterday. So it was an unfortunate incident committed by the members of the public. And it is not good because a police officer is a servant, which must be accorded all the respect as an officer of the. Na muwaziri Sensemo yobo kori Moses Kuria niko bona tebire serikali ne bwente gochakia maigeri ya NYS achizukuru chiricho bundi ya TVET schools korengana Moses Kuria niga tebire buna gatia maigeri ya kore wachizukuru cho bundi ya nerebia ensemo ya NYS nero koleta amaigeri ya Sensemo yo korengana buna amaigeri ya iba kwegera Sensemo yo bundi na ensemo ya NYS nebo igeko nyara kwegera iganya rekobole serikali kubwatira namo ne wizara y'ikisemi kone kibuna chiskuru cyo bunde cyonsi ngonyara kira maigeri ya National Youth Service kose NYS. We are going to buy and equip them here in Dodeni. Sawa sawa? Ile cost tunafunza huko na ile cost tunafunza hapa tutazileta pamoja. Wale ambao wametimia huko NYS wakirudi hapa kufanya technical training pia wanainua nyinyi ambao mko chini mnakuwa sawa sawa. Si kweli? Na vile DC amesema hakuna mtu aliletwa hii duniani.
Na gwetania ebina chiribu sana ibere ni go bitraba bikogayanwa anamono as county ya Uasin Gishu lizokolia rero ni gobono abwatane kuranse moye ebigambiro abona bara abana chebi n'abawakiri n'abayigereri bayikirana senseme yikonyara gutwara umusangarekano bwamo kubwatana namo n'abanyanyimbo ukona kurenseme ni gona batebire bine binge ni go baroka ne bitari kogayanwa kubwatikana no goitinyana nabo igo no kurindo lya soko na chokwebina na kuboli nseme yebigambiro gwetera se kyombe kageri chiko loss out of Kenya kone kibuna wana chebi na comment bare asba goreke baboreke gambere kanne kone kibuna wana chebi na comment bara senseme yo ye county ya Uasin Gishu ukona kurenseme ibo igo igo aboreka chebi na biri bikonyare kana kogayanwa sobwango kone kibuna kogayanwa bire iliko nyarako kyani mu barwebina ibono bigendrete comment kana se county yo ye Uasin Gishu. Currently we have over 7,000 cases, criminal cases pending before Eldoret law courts, both in the magistracy and in the high court. And I'm being informed that the earliest date you can now get in the high court is December, meaning that there's a huge backlog. We must find ways of hastening the criminal trials, and one of them is through ADR. In the office of the DPP, we use plea bargain and diversion. And the whole essence of that conference is for us to understand what alternative justice system or ADR what it is. Kesi yetu imerundika katika mahakama zetu kwa muda mrefu, sababu mara hakuna washahidi, mara hakuna faili ambayo inatumika, ambao nikachukua nafasi ya kipekee, na mimi nashukuru nikaita director mwenyewe afike ndio tupate kusemesana pamoja. Na kusemesana pamoja ni kutafuta suluhu. Kwa police station kama wanaonelea kwamba hii kesi tunaweza ongea na tukamaliza bila kwenda kotini, inaruhusiwa. Na saa zingine kabla tujapeleka kotini inaweza kuja kwetu na tukaangalia hii ni jamii ama hao ni marafiki. Hakuna haja waenda kotini, wanaweza zungumuza tukawaeleza wakubaliane. Hiyo ndio tunaita diversion kabla hajaenda kotini. That alternative justice system is the way to go. Today I have learned that we have almost 7,000 cases, criminal cases, that have not been dealt with in Uasin Gishu, and around 5,000 in the high court, in the law courts before the magistrate, and then another 1,000 in the high court. And we are saying, for how long, and who are we waiting? It is time now. Abarai ba azmi wana Kenya kubwatira n'abarai bali ba Kenya kwanza litukolera bombera n'abawunchuri ya asesemeli Nairobi likonyara ko be kemero belisene asenchira yo konyara ko aneka banango kine baro bonchuri ne sector yo bonchuri ya se county ya Nairobi okona kurenseme yo oyo kabiro mu governor we county ya Kakamega wikirivo mbeto paranya ni gonya anya regote yabuna serikali nyari bonchuri lichika na mwana soko bwata ko wechibesa higentata birekira nyara ko konya ko kine uchumi ga sense ya Kenya engana boygo ya go ko bokona yidini wa malwa unyara ko moje serikali anemono asoko nyara komenta ebange kurwe gwa iga sense ya Kenya nana boni ga rogo kura gochia so mwaka bwechibesa bwechibu na merongebere nene oiko mwaka bwechibu na merongebere 5 2024-2025 financial year asa tebire bunane kagere bune bango ne komenta igenta banyara ko bode serikali kwa neke ngorane yense okurugo kwebango kurwa saba Kenya ambaye najali nyinyi ni watu wa maana kabisa katika nchi hii, kwa sababu ni nyinyi ambao mnaandika watu, ni nyinyi ambao mnalipa ushuru ambao unafanya kazi nyingine kusaidia wananchi. Kwa hivyo Tindi Nyoro, wewe ukiwa kama chairman wa budget committee, ikija kwa mambo ya finance bill, mnataka muangalie policies zile ambazo zitasaidia wananchi hawa kunawiri. Wakinawiri pia nchi itanawiri na itafanya mambo mengi. Iko kitu imefinya hawa na biashara, imefinya wakulima na Wakenya wengi. Na hiyo ni mambo ya ushuru. Ushuru uko juu, na ukiwa juu mzigo ukiwa kwa wanabiashara, ukiwa kwa wakulima, mapato yao yanakuwa madogo. Na hayo yakiwa madogo, maisha yanakuwa magumu. So tunaomba Bwana Nyoro akienda, sababu the budget policy statement inaonyesha ya kwamba finance bill inayokuja 2024 itaongeza ushuru zaidi kuliko finance bill ya 2023 ambayo iliongeza mambo mengi sana. So Bwana Nyoro, ukienda ongea na mkubwa wako ili mulegeze kidogo minyororo ya ushuru.
ayo gatianda mango moncho muri to kumulekera kulende bono nganchere nyora mache nyoro mutumokomoka hingoira na sentunde ya kabere agendre go sangamu na nyoro litukunele juma bunda botambe captain number 00 Demo Steven kuna semende studio nigagende tukiyarigana go ikirano ilibona nyara gukumanya nariya kurwa sensemo ye chigosori nkwira nande endo mutumokomoka nkwira nande. Ndizi TV Ubwansu Gusii. Ndizi TV Ubwansu Gusii nigo bono yako nikirundekerene nego kurengera chibiche chinkia na boigo chinkeno nukukigima na bogo tonyora asoro gonkor Gusii neji county chito etanaine una county ya Kisii, Nyamira, Homa Bay, Bomet, Kisumu, Migori nechi semo chinde chinyinge nigo kotonyora aside kode ya Star Times channel 195 Go TV channel 824 na free to air decoders digital TV na smart TVs Scania TV yao na boigo onchore ilio yao igo ikoye nyore Ndizi TV nigo turine kirenga ikigo korentera emerubuli emerunge chinka kichonsi Ndizi TV wakala era nzga mbia mono sana kwenda utereta seni kia Ndizi TV kurenda sebono kukwariga ni bena sense moya mangana magia yechigo sori buna botambe etanende mo Steven captain 001 tocha kamangana magia yechigo sori kurasa mangana magia rengete chigo sori chechi skuru choboroso chiacha kirebena se chinsemo au imense ya Kenya na lero iga asensemo ya egeti kiagetempe gotoke nsemo ya Nyanchwa ime Bosongo nigo chiskuru kurwa chinsemo chetanene na Bosongo chaumira nenseme US chiskuru cyabanyene amone chiskuru cye serikali baumira na sekerengo gya insepi kiechosoro cyo abana bekerengo gye chiskuru cyo boroso na Felix Nyamari gati yabaligani ba chigosori cyerero yorera buna chigosori eki chigokonya abana kumanye byego byabo. Jina naitwa Felix Nyamari. Leo tumekuwa tukishiriki katika riadha shule za msingi pamoja na junior secondary. Base hapa ilikuwa ni ya Getembe pamoja na ya Bururu. Tumefanya michezo yote sawa na tumemaliza vizuri. So the next meet tutawatangazia ambayo itakuwa on Tuesday. Okay, shule ambazo zimeshiriki ni nyingi sababu tumekuwa na shule za private schools pamoja na public katika eneo hili. Ni shule nyingi siwezi kuzitaja kwa majina because this time ime attract shule za private schools because umri wa grade 1 mpaka 6 unapata wanafunzi wengi wamekuja kushiriki. So this time round tumeona wanafunzi kutoka private schools wakishiriki sana sababu ile miaka sasa wamefika grade 6 na hao wengine wako sawa kabisa. Na katika hii michezo kama hii inakuza talanta za wanafunzi. Manake CBC inahitaji wanafunzi wawe wazuri kwa madarasa pamoja pia katika michezo. Meaning hapo mbele pia wanafunzi watatokea wakikujia kuwa wachezaji wazuri. Okay, ningependa kusema kwamba ni vizuri uwanja wa shule zote uweze kujengwa vizuri sababu shule nyingi hazina uwanja ambao unaofaa. Sababu hapa ni Getembe, shule zingine unaweza pata hazina uwanja kama huu. So shule ziweze kujenga uwanja mzuri ambazo zitasaidia wanafunzi wote kushiriki katika michezo yote riadha pamoja na hiyo nyingine. So vifaa pia viweze kuongezwa katika mashule ya kuchezea pamoja na kama ni high jump tupate pia mahali pazuri wanafunzi wanaweza kuwa wakicheza bila kupata injuries.
Totena mwana rengete chigo soli chechi skuru chobo chiragendera se chiwiki chirebo siasa aboro kigwa bake tosa se ligi ya Nyanza Regional League abwa se timu ya Kisii Industrial FC nero ya bentanga nipi gotenenie timu ya Mosora FC asogo taitwa ase ligi ya Nyanza Regional League ase ntunde ya se wiki ya eta vaikole timu ya Mosora FC chigo libera se bosa na se wiki ye nego Kisii Industrial FC bakorera buna bagendre na mageri yabo kiboikirano bose bikemano kiari tukura Jumapili ase Kiage Tembe ase Industrial FC barajari kwa bakogenia timu ya Global Connections FC yagoso likorana ne captain ye timu ya Kisii Industrial FC mekene buna Jerry Rollins Odhiambo ayekira chikobe gosori ko ngwase timu chonsibere kwende Industrial bachikorwa ne robo buyase gosori yeyo. Kwa majina naitwa Jerry Rollins Odhiambo, captain wa Industrial FC. Tukiangalia kwa game yenye ilipita tulikuwa tunacheza against team ya number 1, iko number 1 ilikuwa unbeaten. So ilikuwa tough match. Tuliomba tu Mungu akuwe na sisi na venye tulikuwa tumejipanga sawa. Na tuliemerge kuwa winners. Tuliwapiga 2 kwa mtungi. Na kwa mechi inakuja ya hii weekend naona tumejitahidi vyema juu pia wenye tunaenda kupatana nao ni wazoefu pia kwa hii mpira. Wamekuwa na sisi, tumecheza nao, tutaenda kucheza nao. Wamekuwa gumu sana. Inakuanga tough competition, sisi na Global Connection. So kwa sisi tumejipanga vyema, hata unajua penye wako wamejipanga vyema. Tutapambana nao weekend. Kulingana na sisi naona tutawapiga mabao 2 mtungi kiwa sawa. Mechi yetu na Global Connection tutakuwa hapa Getembe Primary. Itaanza saa 7. Na tunaomba mafans wakuje wengi juu ni mingi tutasoma kwa hao wachezaji watakuja na watasoma zingine kwetu. Na tunataka tuwapige ili tuendelee kupanda juu sana. Tuendelee kupanda zaidi kwa ligi juu. Pia sisi tuko na purpose ya kupanda kwenda step ingine. Sio baba chori weke mbegia Football Kenya Federation bra korekana ase emetinyere bosio mwaka oyo niga bwata nikorwa ase chiti mwasorongo rwa Gusii baboria bali bakeire chikura ase birogo by'Uburayi mea FKF Kisii na Nyamira kwana kibuna ngoikirani bale chira chiri barotekere bare gosaba kwakirwa chikura buna barayi asorongo rwa Gusii ase batebire buna gatiye chira chiri baruete korengana na omugachi ase timu ya Kisii Industrial FC omanyekainde buna David Akelo gati yabo nigo yarenge buna bali bakire chikura ngo chikoba kolenta bale ngabo bwatani gosechi sponsors bare chikokonya chitimu chira sorongo rwa Gusii konyara kwa chikosuka bose konde wekira bono nigo bakorera buna mbararo rabakonya abo bagwe bwatani na ligi ende yonsi nabono ko boli na sabara yagwa bachore kwene kibuna matuka babisi ataraera baikiranirie ire yuo. Kwa majina naitwa David Mbadi Akelo. Mimi ni mmoja wa wale walioko kwenye ofisi ya Kisii Industrial FC, timu ambaye tulianzisha mwaka wa 2016 hadi sasa. Tunashukuru Mungu kwa umbali ambaye ametufikisha. Mimi katika ofisi nakuwa kama treasurer, but in general mahali ambapo timu yetu inatokea mimi ni chairman ya the entire community ya Industrial FC mahali ambapo inatokea. Wakati ambapo pia walikuwa wanaingia kwa ofisi, walisema kwamba watatutafutia wadhamini. Hadi sasa hivi siwezi nikakwambia hata kama kuna timu moja ambaye inaweza jitokeza iseme kwamba sisi tumepewa udhamini ama tumepata mdhamini kutoka kwa watu wa FKF. Ile tu maybe mtu anaweza zunguka kivyake upate kidogo hivi uone vile unaweza endeleza nayo timu. So hiyo pia ni jambo la pili ambalo tungeomba sana federation hata kwa muda ambao bado umebaki. Najua vile walikuwa na hiyo ahadi ni kitu walikuwa na mipango na kuna vile wangeweza kuifanya. Hata saa hizi kwa hii muda ambayo imebakia bado kuna kitu wanaweza fanya ili kwamba sisi kama matimu ambao tuko hapa Kisii tuweze kupata wafadhili ili kwamba waweze kutusaidia hizi timu zetu ziweze kusonga mbele. Mara nyingi unapata kwamba timu moja inaweza kuwa imefuzu kutoka County League imekuja Regional League, imetoka Regional League imeenda Division 2, lakini timu inaenda inazama tu, inapotea sababu ufadhili hakuna na uwezo wa kuweza
kusukuma hiyo timu kwa watu wale ambao walikuwa wanaisimamia pia inakuwa ngumu. So inafanya timu nyingi zinatokelezea alafu zinaenda zinadidimia. Zinatokelezea zinaenda zinadidimia. Lakini saa zile zinakuwa hivyo, unajua kile kitu ambacho kinakuwa mbaya ni ile talanta ambayo tunajaribu kukuza kutoka huku chini. Inaenda inaisha. Sasa watu wetu kutoka hii region yetu, hakuna mchezaji ambaye utapata maybe amepata nafasi ya kuweza. Mwancho mwerere nyorabu seri tukolia nkiasa chinse ya mochi ya kada lutunga mosoto uchakira chisa kianda tuware chigosori chia playoff chia gosori ya rugby ya ligi ya National Rugby League abwase timu ya Kisii RFC gose Kisii Rugby FC iranyare ko baye gosori ya mone timu ya Kibabi ne gosori ndake Kisii RFC timu ya rugby rwa sorongo rwa Gusii baise ko bwe gosori yeyu irabasuki bosio ko enda sekerengo ya semi finals chiense mo ya Western Zone ase ligi ya rugby kuriyo bunyankongo bene yone gosori raberi tukori yankyo gochakira chinsa kianda na nyirabu tukoria Jumapili ase skuru ya Kisii School tuware chigosori chia Nyanza Chess Championship ase abarwanireri ao begosori ya chess basabiru kwerikia inse ya ekiombegia ya chess ase orosagia rwa Nyanza bosibe chigosori echo kiranyare ko bachikobe sesemo ya Kisii School ase chigosori echo chia Chess Championship gati ya chigosori ao namamirano ao aroberi kogosori gwase weekend ya chinga checho nyirabuna litkolero ndotwara draw ya Champions League ese gati ya timu chiricha nyara ko bakobekwa kumira na sense mechi quarter final cha Champions League na mone timu ya Paris Saint-Germain kurwa Ligue ya France Ligue 1 babekire kogosori mone timu ya Barcelona kurwa sense mo ya Spanish La Liga tobate gosori gati ya Borussia Dortmund kurwa sense mo ya German Bundesliga nenya reko ba gosori mone timu ya Atletico Madrid kurwa sense mo ya Spanish La Liga tuare gosori gati ya Real Madrid bado kurwa sense mo ya Spanish La Liga ligi ya Spain ebato chitimu chinyinge pi chitimu isato asa chese mechi quarter final asa Real Madrid bana reko ba gosori amona timu ya Manchester City kurwa se ligi ya English Premier League na ikinono kio mwali sense mechi quarter final na se timu ya Kabere kurwa se ya English Premier League timu ya Arsenal FC ranyare ko bage gosori ya boye quarter final amone timu ya baikorete mono sana chiguri 10 asentunda ya itete ase baragosori ne timu ya Bayern Munich Arsenal libagonte ibune gosori yeyo nilibagali aboli ya bene lyo gwakani FC Bayern Munich asoko baikora ase entunda ya bage gweta kulenda somo pira togotia ne ronde chitaika kianda emerango kianda na chichikwamwa omobwini ngorabe ase ebinene bibia UEFA Champions League eso itubuna Manchester United ndori ase kombe ekyo itunokurwa amaonioka kolende bali bakogosori tabaga na iria maya bonsi tarare munyangongoki baranyare ko babagoto kunde chinga kiechecho komwariga ni Vincent Onyancha gochaga sense moya studio chigosori nelitukoria bene litukobune rio kalitukoria chigosori nalia konyali bagalia bene rio goche sense moya studio ye chigosori gosanga mangana na gatebere gose mona ya Champions League na maite gose era mwana maite ne ye chibuli ne gekoro Manchester United timu ene Tarada boss timu embo mbya mono sana kwa ndema itachi gosori twasangira mange kwa ndeti manyana ari atu arobuli to bonene kurwa sense moya mangana maiya mangana bwato buli to na mangana igoro kurumoisone kurumoisonda kama tukabra kama tukara to okay koikabono okay tara mangana bwato buli to ningana asabange kogani kwarengo bande bakagani nkobereka yabereka ama mochonsi oyo kabaire oyo kabaire okay omokonyi wo mugavana okabere me county ya Kisii okay ama mochonsi pia yabekere tu onspinega kolengana ne senate atoka ndana mamocho okay kaite kwa bwa tekinecho nakina kia bwa tegusana tari tukoro itubuna barali korende no nyaba menyi borongo rwa Gusii na insengima abange batemete sana kubwati koranda ke ingane ya irubo tomate Kisii na county ngencho sana asense mo ya inse ya Kenya okoba no nyese mo ya county ya Orogongo rwa Nyanza mona mona sense mo ya South Nyanza nere bwatu uchumi Orogongo igwekere Kisii ere seke gambiro gosoyo mo okoru Gusii are sense meli abange kwani bali ko bakubwati na umwali oye tokarora Dr. Robert Onsare Monda esemeri ya Senate kegoita verana ne bunge ya county ya Kisii kumutuma Dr. Robert Onsare Monda agendeka asama mochane ndemo
tisukuligire ngane rende inja korekanete ntokonyara koirania erikiabete nkiabete korende monda abo ikase kigambiro ameririe ukaraja we senate anda kwanya kaganete koigerera ndeke orokiae abo ikase sen nabo to busibore ichi kondi mundi ancherete na abakanda se kigambiro ameririe kona cha we senate ande kigambiro gategerere ngane yo ne kerokyo kirukana cha kwabo no sana maine mabona arengali atali make mabona arengali amange kurenda maburi atigarete guchia sabanta bange bitangani obu amate bo musao kuruku Dennis Misati uyo gateba kibase nkiaro tsingi kiribu kimisana isoto liya wemeremo ise agakana kibase kiri arengali den ali wakana munda senje watoro obu amate boyi mibubu onchoreria ase myake mingi obu amate kebugo chikoba kati ya ise no mwana ise korwa ekerengeli kingao nekyo mwana bagata na chinkwana kwaro chomo sayoria karase bunga gatebon onye kere my father tatu minto miborete naka neke maena singi joge gero monto era na bagwita mboma tikabugo chikoba kati ya Robin Monda oyoro mumuro mwa Monda na Monda oyo kabiro mukonyo mugavana bono babere nkwira na barenka Monda Robert ubwa mate bwa yabona umuro mwabo na kibogo chikoba magega yoko rabuna oyumu umuro mwabo oigerere na gusegeta uwako kwa Yesu Nametenda kena muburi amakongo kobori na namuburi abange bebe bakoba bakwebori mense ya Kenya nonyaba seneta abange sengenjo kereto kwanda mangana ye family kwera bana siasa abange bakoba sense mo ya siasa konde se family kereba ikirororo batwara ukoigwana kwa bene umweli oye kurende siasa kerebonsi se family bagotoka bara se siasa usebanti siasa ukungusana kwa besinjo siasa ne osori ya magani bataba politics is a game of interest igo konde ndoro temonda kagwe kwanda hotabuna aiga nensemo ya siasa egenrete kwa na Robert Monda hotabuna nonye sobo choribua 2022 obo Robert Monda akere kuramo na Simba Arati bamuraba mwe abo se family yaye tadi bonse bamwe toko boko kweneke buna kurumage gatari igoro yacha ko stari kineke gyachaki ayonspi ubutaigwa noko kurende seke demokrasia kremotera wateli lichiko neli bagaria bene ryo gwakera ne ochoba gwakere kura Kredo mwele yona yaba ainomorai ngike liora akore kuparenta mo siasa ya erete nangikonya kirabuna nonye siasa ya erete wikira bono bado okungusana nkororo ange myake bere magawo kirobo ne kubeko ase inkaya monda wikira bono kwiwana gutaraba kwa bori igoro ya Misati nere uyo no mwana na tato mwabo chibe sanchire gati yaiga na kare amangana ya yekina nekina yocha kyabagia kisiasa kare mwana sisa kwenda kotini ibune ngana ya kisiasa igo mweri waye wose bafire chinse mo ibere kurende ndoko bana ningo ubwateke ne kingi kurego na Senate mbaita brante no mwana kurende omweri oyekelio andakora nyare koba gukwebori abange mbamo cheti Robert Monda asoko beka umwoibori achikoba omwegererio one rose mereti achikukwegerera Senate achikwamererio mwana oye abange bari kubori tari koriki musaiti mungao rikere gotume ku umwoibori no mwana oye senjo omweri oye kwigwana ngori gochikoboro egento kiare kwera goikare kare to bibori meneke kibasechi nje chitomire korwase Misati omonyene ise Dennis ochiase Monda bono goika Misati omonyene ari gocha abori guchibase chibwatomerete Robert Monda chibase gwatomerete omwano atumere Robert Monda ne chiaki chiarenge igonjera te yomara ka tumusati mungao goika Misati omonyene the father ari goika sege ase Senate abori guna erineri yake oriya gatandi arengeri yake umumuroteba erineri yake ahonete salon ya Nairobi erinde achayigwe chibeza achayigwe mirimo ase department ya mache wasco bono abanga romba bortena ki nkiara koletera ise no mwana hache kwamerania ase kigambiro bono umatikere kerena bokengana ne kigambiro kolende nchatera gokora bekara koleta ise gose namusibure onyerekere bachagete ase county ya assembly ya Kisii nigo mwegere ya mabure tiga nigo muko egena no musayo bo myaka ya igatwa hose no mugaka omonye norogongo muko egena hande bagatebana ndoko gena musae etokegeno mangano mwaka gokwa abungati ari bakwanda se ya assembly
Andi nyerena na oyerete emotion ya se county assembly umemsebe wodi echuni Wycliffe Future nkona entangani ase chiakayu na tebeto musauria ndake nigare kurwa se wodi yae kulinda se bunge umusauria tamenye tichuni musauria nigare kurwa se county ya Nyamira tuligire na toiso kuligire ni liso ya katuto iyama mocha tokire monda otete chinga gichia yabia asentira yokwegerera nambe ya ndake Vincent Onyancha ni matino watama buri ya UNCP kore senje safa de mo chobere ngana ke turamente chitaikanke igo korense mo yobura ndake tunyeta kune senje namaburi abanche bagigiri bagente kunyabori ese tata kwagenda ribo ndero ndakuburi abiru kambwate ritangani pi ne ribo ribore tianda ke bantu kora naisangane ge siasa bono rongo rwa Gusii ntobwate obomo bwa Kenya kwanza na ntobwate obomo bwa Azimio nanto ramagenge ye kunyara kobage korenta libera linene ababwatani ba Kenya kwanza weso kimono sana kibali chigari igoro kibakwenda sense mwechi chiro kibali na makondo gati abakora onere omo chief whip Silvanus Osoro omo jumbe korwa sense moya South Mugirango kibakwate babuna monda tari kogenda ndonsi kurenda abandi bakuboli bono uchireka nkayenda kinganege siasa bono Kenya kwanza Azimio esorongo rwa Gusii keye kwenye beka ndemo litangani kema unankera ndibodi liao Tuligerio Osoro no mubungo South Mugirango Osoro no muchifu ipo na meyemo munda na ile to Osoro achiko uno mumwegererio ye as a senate gakana Osoro ta ko enda as a senate achiko igerera uyo kabero mukonyo mugabana conflict of interest ekarete issue Osoro bagate ubona ayo ko baria una muntu ndebwensi ocha kurigiririe kinaze gambero akabe kwense yamo ukaso kurigirira ni soria gatatu mondamba bwatoko semerio konene muno kurwa Osoro wakamanyanda kagente kenkegenda buna kiragende aria nachi konyora umuntu ora mwegerere muno abwekineke amomocho anajituna senate kurengana munda ekatabatima mocho Kulingana Senate monda na tugetina moto. Omusente bwe county ya Kisii Richard Monyonga era agatewana tali gwaka kura. Yoko monda atigare kosagenda aka abstain. Era target kura. Omusente bwe county ya Nyamira oko. Target kura. Yoko mutumanka osi yoko mutigari office. Onyongo manya batebaiga. Amangana ariege ntugeterete take kura igarigerio temire kubwatania umugabana no mukonyoye taro sikubona ngoro ona kamwa tigari arigereria ategerera arenke senate konacha karense tojense mo ya siasa UDA anda kenseta eka nzedeka ense mo ya siasa UDA usikoligo Osoro ganze mo ya UDA aenda mono mono usikoligereri bwango iga omukonyo umugabana uyo kabire Robert Monda twamorora sana n'ubwamate bwime nasemo ya Kenya kwanza asera agate bagise geje chagete magega cyo gutwara ubwamate na UDA ase goikana mbono maga yo kurusi wobisi igate netagate nere egenta kubonigwa neri atwara ubwamate wange sana nensemo ya Kenya kwanza na ebesa jiria gote basere njarenge gento kenena sa bono iya roka nebuna mato Osoro no muntu oyo mu kuru Kenya kwanza na abande bake Kisii county ne ODM ne dominant yes Eretemeri andake ni maitere kwa waikere irabu ni maitere ngani ratakuno mona semero beretere ko chibosio ekyo mwalingo ko boli omwali ye Dr. Robert Onsare Monda wakiruisiko na bateri bawetera lichiko konyara kwenda sense meke gambere kenene kondanya reko batagenda gusekise ko bage kugwense meke gambero omwali ye umugavana ni gaire amatuko 18 anyare ko bakagochora omukonyoye oyue bunge ye county ra chiko bage kumuitabira na nere konege siasa andake mara bata bunda kiroge kyarengense ya Nyaribari wikumudenya ko baka kuru Nyaribari timenya kuruvono na kibone county ya Kisii korana naye ebente gusuka busio
mega ya ugwa kwisiko kwa mokonyi Dr. Robert Onsare Monda nigo ese faida yo mwancho muriadi na ro mutanga nipi mega katibe nyi yako ya yake gwetiguo mwaka 2010 gwa kwisiko buno mokonyi bu mugavana mate siasa na ndo mate obora ite kwa nyoy go bwara yo koira oganyoy gutokoegwa goikabono umugavana we county ya Kisii arigeri go chimutwa ngige go chikoba ta choro umuntu kolenga no kuganya koikore bono Rairo maite nambe ya maraira nkogenda ari keyo nakagire kogenda kolenga ne chinkuma nakagire isikinyala kano chire ani no kogenda uno murai gwense andake ndatebe na batara gwesana nyamangana aya asengeje kiumo na batokogani kwae siasa kama batokogani kwae ando sikorigereya umugavana we county ya Kisii asobwenge no muntu bata chinguru andandake komonyageje kurodiam na beko iregeka andandake Ruto na haga ni chikura kurugusi 2027 naga ni kwera sobura ko nchikure ichi koikaro ni ngor very strong asongura gusi pabugata ni nere no mugavana we county andaka sokorigere kwane ne risoria na ria gatatu abeko nyalekana arangeri Charles Choya matoke Evengeri vyao na biko nyarikana nimete nevengeri vya ya Vincent onyanda kunda ngende usangana itu weterase ensemeri metanda konde korense mwana nche buna ndemo Steven obosemi bwane uchiase account ya Kisii ngore kona una mega yama birara ya ONCP obosemi wegoro bochiko jara kwa bokorosio go ase okorosio buya wensemo ya executive ya account ya Kisii yera mono mo governor amono mo konyoye banyoro umuntu barayigwana nebirengereri amo pasuki agenda ne chira chiri baru wete sejo omweli oje abamenyi bya chi sub county komine mo chi county ya Kisii na magendro baganyete ebyo sipina bikwaru bira birakwano omweli oye onyore chi basari onyore chi para onyore ramariogo wekari una bokori boikiranire nekyo kerekere ikirane imetabenyi bagusi batware gento yo guchenga nabo igo umukwane yo mate baiga nere bijya waise kubwatera na professor Sam Ngere abasemi bwaye bwaye andake bya mona sare metenengana tota kunire sana kone toenda gustakunire semero beretere bosio gati ya bumoro beri beke umbugia siasa emero beri bwensakia gati ya emero beri ne korere nyaruna yonsipi abakonya bwate nseme metandao Facebook wetera Ndizi TV News Digital, YouTube wetera Ndizi TV News, website www.ndizitv.net. Biamono asogo chara kusanga mwenye semara kwa yabuno mwenchu murigerio Ndizi TV ngati ya ndotara murikere chinga kichinde nebiro binde ekero bira tuanjelo tobwatera nere gwetera somo na wimanyerio gakoro kwa Lydia Mose ekero kire Petro ne mukira ane kina chibi chamuli wachnyorra senchere bwana chukura semelie chiko sorry ndabo tambe cherita nende mo Steven Captain 001 the news master Vincent Onyacha.